Shalom Mamang, saya Clarissa Pardede. Saya akan menyanyikan BE 582 Sangapma di Debata. Sangapma di Debata amanta, amin haleluya. Sangapma di anak Tuhan Yesus Kristus, amin haleluya. Sangap di tondi parbadia, amin haleluya. Sangap di Tuhan Debata sitolusada, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Shalom Mamang, nama saya Clarissa Pardede. Di sini saya akan menyanyikan buku ND nomor 178 Roma Tuhan Yesus. Roma Tuhan Yesus, Roma tibu, bagi hatana jang komburju, narodo Yesus panuluho, asal posieho, masalah rohantai muse, mulai asian dosape, sai Roma hita tu sugoi, lau sonang madisi. Roma tu Yesus undukon ma, pambahinan muna sotama, nakseso adodo sami, di penuan nai. Matailas rohantai muse, moloi asian dosape, sai Roma hita tu sugoi, lau sonang madisi. Terima kasih.